Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalın görücüleri. Manda günümüzler menen. Oroz ayında tuğanlar orozon bugün 2-nji günü. Barыңızдар tutkan orozоңуздар kabul bolsun. Buyursa 2 koy, 1 qoçqor satыкka çykты. Karabaltada keçkiri baratat. Buyursa çoң koylar ha. Çoң koylar var. Ozaçarga da az kaldı tuğanlar. Ozaçarga da az kaldı buyursa. Şaşırışlar. Ozaçarın astından tartalı ha. Ha. Bunu qoçqordu karmap turadi, 2 koydu karmap turadi. Birinci aytıp koyul, koylar boğaz ha. Tuğan mı? Mağa boğaz dep geldi de. Esen. Жүрүң анда. Так. Qoçqor ne alın? Çenep keteriz. Var gözüm. Азыр кечкири баратат. Razreys. Погода да мындай. Bulut, hava rayı. Kara bulut. Так, konkosu var eкен qoçqordун. Өзүңүз мындан алдың өрчөгөнсүз да, өзү канча чыккан билесиз. Nereden taşını kösat? Ташка бутун койду. 88. Болду. 88-87. Мейлі, қанша шықса да көрдіңіздер, көзіңіздер міне. Мына еркекше қойда, 20 екен а құлағы. Konko var. Кишичи. Koz dişimde. Болды. Bir жашқа жақындап қалыптыр а? Былтырғы. Yaşta bundan şeyden былтырғыларsa. Razreys. Мощный. Құйрығы арық па жа, арықтан кішінекей, өзісінде кішті компактный құйрық екен. Qoçqor arıqlı. Арық а? Maylı. Болды. Линиясы бары жоқ па? Liniyası mağa çalsa aytam. Болды. Liniyası var. Qoçqordu Liniyası var karakterde. тұмсықтары жақсы екен. Қой жүйерді қойларды еме қылалы, а? Qoçqor da 10 yerli bayla koyup dursun. Qoçqor sırası bağlısı 35 bin sol. 35 bin сом. Oldu. Bağısı 35 bin сом екен. Мына 2 қой бар. Жаштарын айта берің. Мына чоң қойдан баштайлы. Жолса қаншаны туған. Дағы Mına 6 tişten mına. жоқ эми тиштен дагычы, билесиз да. Илгерде тишке сала берет. Азыр койду кымбатыраак карма, үйдө карма мындай. Адамдар койго азыр мындай индивидуально 3 yaş mı? мындай. Кээ-бир койлор тишти эрте жарып салат да. 2 жашында эле алтынын жарат, 3 жашында абсолют болуп калат. 8 тиш жарып, тегиз жарып калат тиши. Кээ-бир койлор наоборот кеч жарат. Баягы илгери эми тоодо эле оптом кармап, азыр бүт эле короодо карап, ар бир койду билет да мындай. Үйдө аз гана кармагандан кийин кайсы кой тишини качан жарган билинип турат. Мына койдун бою бийик экен. Андай коюлду. 90 плюс кой. 90 ne de koy tazda. Basota. Neyse basıp düşüp 90 da koy. Мейли. Ha? 90 кой экен, кулагын өчүн. 19 taza. Al koy. 20 да чыгып кетеби? Taza 19 da koy. Çiğnen çağır öyle. Şimdi sırası gösterip keteyim. Кандай түшүр? 3 yaş. Экинчи туруп болуп калабы ошондо 3 жаш болсо? Элхамдулилlah. Куйруктарын көрүп коелу а. Куйругу зор куйрук экен мына. Кочкор секиргенде кыйналбай турган куйрук экен буюрса. Койлорду бошотуп көрсөтөбү же байлап эле көрсөтөбү? Boşalt koy hazır. Bir sire göster. Бул кача майга барып туубайбы ошондо? Бул жакын арада туубайт экен бооз болсо. Şu aprilde ayakta tuza gerekti. Evet, çoğun koylar. Tezgah alıyor. Болду. Болду. Мунун бою 90, кулагы 19 таза чыгат. Kançalık dengeli. Kuyruğu- Bilmiyorum. Bana boğaz. Şunday da pelat. Endere alıp satarım. Bilesin sen. Куйругу полу разрез экен туугандар. Kuyruklar okuyacak. Бул койчу. Өлчөйсүз параметрлерин өлчөп көрсөтөсүз. Çekiş. Куйругун көрсөтүп коем. Мунуку да полу разрез. Kuyruk boşu. Куйрук эми мунугу жакшы. Кочкор секирсе кыйналбай турган куйруктан экен. Канча мунун бою 88 бир. 90 бу. Al. Çenez metre ayta. Koy düz koy. Öldür bakalım. Болду. Кой эсептей берим. 1-2 сантиметр нары бери болот. Так өлчөш өтө кыйын. Кана коюңчу. Çabuk koy da ama putur et.
Мен қырып қойын башын. Неге başına yaksan жақсы тұра. Топ қармай берсін дай. Тоқсан екен да бұл дәл, 90'dan pis koyuyorlar da 90. Taza. Ошондо булар костяк үчүн койлор. Bunu bir kulak kişine sen. Çeleştin getir yok kulak. Канча 17? Ben yedim. Ha, болду. Канча тиш өзү? Сиз билесиздер жашын. Мунун тиштери кичинекей го, а? Мунун тиштери кичинекей экен, а? Жаш экен, а? Тиштери жаш экен. Экөө жаш тең ошондо койдун. Tengeli. Koyların boyu büyük, özünüzler de körüp turasızlar. Sizlerge жаққан болса байланышып көріңіздер. Желательно құлағы uzunıрақ қошқар қошасыздар. Kimге каштак керек болса, ошо кишиге керек. Koylar сөөгү бар екен, көрдіңіздер. Құлағы қысқа да öyle айтты, бойын үшеден өлчөөлү көрсөттү. Алып сатамын деді, уктуңуздар. Şu üçөөдүн наличный бар екен. Дареги булардын карап алтада. Эгер тагы жакшыраак кой керек болсо, эми бул корого менин көп келимди билесиздер. О, ичинде жакшы койлор бар, эми сатым десем эч эле чыгарбайт, сатпайт. Биз ошол жактан келип алыш керек койлор. Ичиндегилер. Бирок бардык эле короо ушундай да, жакшы кой сатпайт да. Жакшы койду сатыш үчүн жакшы акча бериш керек. 50 миңден бе? Эки койдуку 100, кочкор 35, үчөө 135 миң сомго бааланды. Өзүңүздөр дагы байланышып көрөсүздөр, жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз мына сайтка маалымат жеткизип берип атабыз. Экран астында номерлерге чалып байланышасыздар. Буюрса жаккан болсо алып көрүңүздөр, доставкаларын бүт баарын уюштуруп берет. Кыскасы сиздер эле соода кылсаңыздар, доставканы уюштуруп берет. Кыжалат болбой соода кыла бериңиздер. Баарыңыздар туткан оразаңыздар кабыл болсун. Мына аз-маз бир аздан кийин буюрса ооз ачар болот. Ошо койлор жаккан болсо байланышып көрүңүздөр, туугандар. Кочкорду да көрдү. Кочкордун линиясы точно барбы же айтканга уялып атасызбы? Hava açtı. Ошо койлор, Вованычтын линиясы.